Abirumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko ni mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko tuba tugiye kwibanda, ariko nyamuneka abitewe n'amakuru dufite uburyo ari menshi turaza gutangira duhita twirukanka vuba, ariko abantu mukomeze muze nyamuneka mbone yuko rwose neza muri abakunzi bacu hano kuri TV Duniani Kote. Tugiye kubera no kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru nyemera tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Murangara, bari muri Korine ya Munanira, bari muri Korine ya Tongo, bari Bubanza, bari Cibitoki, bari Gitega, bari Bujumbura. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, turasuhuza abantu badukurikira by'umwihariko, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia. Tubaye ikaze, ariko kandi bari United Kingdom, bari Amerika, bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza rero kubasuhuza nyamuneka, tunabaye ikaze by'umwihariko rwose hano kuri TV Duniani Kote, ariko kandi dore ingingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho. Ndababwiye ati ntabwo ndi butinde, muraza kunyemera mpite mbangura, kuko utari wakurikira nk'iminota 7 uze kumenya yuko byibura iminota 7 ubura uri muri mwayeni hari ikintu uba wakuramo, ukabwira n'umuturanyi ukamubwira ati ariko hari amakuru numvishe hano, nawe uze kujya gusacinga wumva ukurikira amakuru, cyangwa se ukamuha link ukamuha share nawe akirebera. Nukuvuga ngo rero utari wajya nko mu minota 7 nyamuneka, ibyiza tubivuga rwose uko iminota igenda yigira imbere ni nako ibyiza bigenda biza. Nukuvuga ngo rero tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Tugiye gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura. Red Tabara noneho mu buryo muri official, mu buryo navuga yuko bweruye, yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Iyi Red Tabara amakuru mfite namaze kwakira ngo irashaka gukuraho ubutegetsi bwo witwa General Neva. Ngira ngo ibi bintu turaza kubyinjiramo, ndetse tubihuze n'abanyapolitike benshi bamaze iminsi bava muri CNDD FDD. Iyi ikaba ari umugambwe uyoboye igihugu cy'u Burundi, ndetse ukaba unarimo perezida ariwe General Neva. Tugiye kwinjira mu makuru areba n'umutekano, politike na diplomasi, ariyo mpamvu nsaba kugira ngo mudukurikira, waba uri mu gihugu cy'u Burundi, waba uri hirya no hino muri Afurika, waba uri hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, uze kuba tayari muri ano masaha nimugoroba, hatagira ikintu na kimwe kiza kuba kigucika muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka nizera yuko uri tayari. Nyuma y'ibyo bya General Neva rero muraza kwinyemera turebere hamwe ingabo zigera ku 6,000 zamaze kuba rwose zisoza umwitozo mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka. Amakuru dufite byibura 2,000 bikaba bigiye guhita byoroherezwa mu mujyi wa Uvira. 2,000 bikaba bigiye guhita byohereza mu mujyi wa Uvira. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa i Bujumbura ku kibuga cy'indege, turebe iby'abasirikare ngo badasanzwe barimo n'abarinda perezida bagera kuri 200 bagiye kujya basimburanwa ku kibuga cy'indege muri ino minsi. Bakaba ari abasirikare rero ngo bagomba kwifashisha mu buryo navuga yuko ubwo butasi. Turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira hano mu mujyi wa Bujumbura, tubabwira uburyo umutekano wamaze kuzamba isaha ku isaha, umuriro ukaba wakaka. Turaza kugaruka ahitwa ahangaza Gitega, turebere hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka ubu tuvugana, nyuma yuko uwitwa General Neva ahunze, ndetse mu guhunga agahita akomereza ko akajya no mu gihugu cy'Ubufaransa. Amakuru namaze kwakira ngo nuko kugaruka mu gihugu cy'u Burundi atari bukoresha indege, kuko afite ubwoba yuko rwose ngo indege ashobora kuza kuyikoresha isa n'isaha bataramu bakaba bayihanura. Ibyo hari ibyo ngiye kukubwira biraza bigakonfirima ibi ngibi, nabyo ugomba gutegereza ndetse ukanakurikira. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga. Muraza kunyemera rwose tunyarukire hano za Uvira, tubabwira uburyo mayiti z'Abarundi ari nyinshi. Mayiti mw'Imana mwe, Abarundi bari guhura n'uruva gusenya hano za Uvira, bakagera gutya bakazamuka bakinjira mu bice byahitwa mu misozi ya za Runingo, bakajya hitwa za Kiriba, bakajya hitwa za Sanje ndetse na za Remera. Ariko ibyo bari guhurirayo ni nk'ibyo rwose, ni nk'ibyo umuntu ariko bavuga batera, sindi kugira ngo nimba bava ni uruva gusenya mpamvu gutyo.
ni ukuvuga ngo nibyo barimo barahura nabyo. Turaza gukomeza kuri byinshi bigiye bitandukanye. FDL zakajije imyitozo zikwikorera bimeze bite ni mu gihugu cy'u Burundi, ariko agace mugiye kumenya turaza kubikomoza mu gatanu kuri gatanu. Rero utari wakora subscribe, making sure uyikore kugira ngo tuze kugendana neza. Reka duhita twinjira mu makuru nyirizina. Ariko mbanze nzane aka nimba ari kasuve se nimba ari ntuza kugira ngo tuze kugendana neza. Reka duhere kuri no nkuru by'umwihariko y'uwitwa General Neva, ndetse akaba ari perezida w'igihugu cy'u Burundi ushobora kuza guhura n'akaga gakomeye, ndetse aka kaga ashobora kuza guhura nako kakaba ari kamwe mu bintu bishobora no kumugiraho ingaruka, bikagira ingaruka ku matora ateganyijwe. Ibi ndabivuga mpereye ku witwa Ernesto kanze ndebe wamaze guca ibintu. Ernesto, yes, wakoze cyane. Ndabivuga mpereye ku witwa Ernesto. Uyu ni umunyapolitiki ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, arimo aragerageza kwiyamamariza kuba yayobora abadede, ariko ibi ngo bigendanye n'amabanga uyu mugabo azi byamaze gutera ubwoba bukomeye uwitwa General Neva, ndetse binatuma ahamagara uwitwa Samia Suluhu Hassan wa Tanzania igitaraganya, aramubwira ati uyu mugabo naramuka yinjiye muri ibi bintu byo gushaka kuyobora abadede, uze kumbabarira ubuhungiro, uhe ubuhungiro abana banjye b'abahungu ndetse n'abakobwa, kugira ngo tumenye ko umutekano wacu uhagaze neza, kuko uyu mugabo ni umwe mu bagabo by'umwihariko dushobora kuza gutungurwa mu gihugu cy'u Burundi. Nje General Neva nshobora kuza gutungurwa nawe nkabona arangaritse. Ibi byabaye ku isaha y'isa 2:45 hari hamaze gukorwa akanama gato kahuje abagabo batatu barimo uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ndetse na Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi, n'uwitwa General Neva, uyu General Prime Niyongabo, uyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Katurebe ndabona mu mutaramu yanyandikiye ati ibyo uwitwa General Neva ashaka gukora ni ibintu bishobora kuza kumugwa nabi. Arambwira ati ubu tuvugana bamwe mu basirikare bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi, uretse kuba yamaze kongera kwishingikiriza uwitwa General Prime Niyongabo, uyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mugabo ashobora kuza kwikanga ahuye n'akaga gakomeye, byananimba bakamutera kudeta nk'uko babikoze abandi bagiye bamubanziriza. Tonde turebe ati Bwana Moses ndi hano za Cibitoki, ati mbonye abasirikare benshi bari mu makamyo mu bwoko bwa Tata. Aba basirikare baririmbaga, bari bizihiwe, bavuga ko bagiye muri Uvira. Nka data baradiporoyinze se, uze kubimbwira, ukomeza ubikurikirana uguraza kumbwira sawa. Yes, urumva yuko ni drone yari yimpamagara munyihanganire, nako yari inyohereje amakuru hano, ariko ibintu cyo nababwira cyo rwose nyamuneka bikomeje kugenda yihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Hari abantu hano ku ruhande rwose barimo baravuga ati uraripura rwose, ndaripura. Yes, reka tugaruka kuri ibya General Neva. Ni ukuvuga ngo General Neva ubu tuvugana amakuru dufite nuko amaze iminsi yanako yari yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko nyuma y'uko avuye mu gihugu cy'Ubufaransa amakuru namaze kwakira ntago agomba kuza guhita agaragara mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibi byose ni umutekano muke, ndetse nta nubwo ashobora kuza gukoresha indege agaruka i Bujumbura, bashobora kumurasa. Ubu tuvugana Red Tabara biravugwa ko yamaze kuzenguruka cyangwa se yamaze kwinjira mu mujyi indani wa Bujumbura, ariko bakaba barimo barinjira mu buryo butazwi, bambaye uniform ijya gusa nka polisi y'igihugu cy'u Burundi ariko ngo ishaje. Umuturage twavuganye arambwira ati burya ndababona, ati Red Tabara ndayibona nubwo buri witwa General Neva atabizi, ati ndayibona
aboroga amarira yasuka nawe yatihangana igihugu cyanyu kizagira umutekano. Ariko nyamuneka ibintu birakomeye, ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ndimo ndakubita mbangura kugira ngo ncunguze uburyo umwete ka turebe abasirikare 6,000 ibi nabikomojeho uyu nabe yitonze ariko nikomereze ahubwo tugaruka gato by'umwihariko hano za Gitega no kuvuga ngo Gitega naho hari kongerwa abasirikare bafite ubwa yuko ibi bice birimo abayobozi benshi bashobora kuza kuba byagaragara nk'umutekano muke. Ikindi nababwira hano mu mujyi wa Bujumbura kuri radio na televiziyo hongera abasirikare bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aba bakaba ari bamwe mu bagomba kurinda igihugu neza ndetse bakarinda radio na televiziyo kuko amakuru bafite ngo baramutse bateye kudeta igihugu cy'u Burundi bahera hano ku kibuga kine cya Bujumbura bagakuramo radio na televiziyo. Urumva yuko igihugu baba bakirangije tayari. Ubwo rero byose birimo birakorwa mu rwego rwo kugira ngo ba making sure yuko ibintu bimeze neza. Ari umuvandimwe wanyandikiye arambwira ati Moses ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuzicuza kuba cyarimakaje FDLR. Ubu tuvugana FDLR bakaba barimo bakurana. Ni igihugu gishobora kuzicuza. Iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kwemera FDLR. Izi FDLR zinjira mu gihugu cy'u Burundi tuvugana isa ku isa ni FDLR zishobora kuba zagera gutya zikigarika uwitwa General Neva zikaba zamugira nabi, kandi ibyo byaratangiye uretse yuko batari bamwigarika ahubwo ubwabo bifata mu bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi bakoraga muri RDC bagashaka gusahura nk'uko basahuraga mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi ibintu bazabyemera, ibi bintu abarundi bazabyemera, ndakora ibi bintu ntago abarundi bazabyemera. Yes, tugaruka gato by'umwihariko hano by'umwihariko mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka 6,000 byamaze kuba bipasinga. Nyuma y'uko rero 6,000 pasinze, amakuru aremeza yuko abagera ku 2,000 bagomba guhita berekezwa muri RDC. Update gato nanone uwitwa ariko ibi ni muri RDC gato hano n'ubundi za Uvira, uwitwa General Mayanga yohereje intumwa delegation ijya kugira gutya ijya guhiga, yohereje delegation ijya kunga uwitwa General Hakiza ndetse na General ni General Yotopo Karambe bamwita we Muzarendo bamwita Ndera. Yohereje intumwa zijya kunga uwitwa General Hakiza ndetse na General Kagiri. Ubwo no kubunga ariko ngo bagezeho bararwana ndetse hapfa abatari bake, hapfa abasirikare benshi cyane. Ubu tuvugana etat major y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kuvugana n'iya RDC mu rwego rwo kugira ngo ba making sure yuko ibintu bashobora kubishyira ku murongo. Ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa mu munota umwe dusigaranye. Rero katugaruke gato hano uzakibira nikibira kugeza amajingana ikomeje kuba gateranzamba kanyina wa nzamba. Ubu tuvugana uwitwa Neva arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ikibira itagomya inkuba zitagoma gukubita. Amazi iminsi mbabwira ni inkuba zirakubita, kandi iyo zikubise zitwara abasirikare, kandi abasirikare zikuweho ntibagaruka barapfa. Ariko abantu bazamba bambwiye abantu bari mu gihugu cy'u Burundi koko umunsi inkuba zizajya gukubita babona ziri gukubita bazamamagara njye kuri tele asigaye ngene ndebe koko nimba izo nkuba ziri gukubite. Ngene ndebe nimba izo nkuba ziri gukubite. Ikindi rero gikomeje kugera kigaragara imyiteguro idasanzwe n'ubundi ya Katanyama kwa Yishonyano muziza kibira mu gihugu cy'u Burundi irakomeje, ariko kandi nako ahitwa Cibitoke naho imyiteguro idasanzwe ikomeje. Ariko ibyo byose ni mu buryo bwo kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire sécurité, ariko ibi ntabwo bizashoboka. Kuvugana n'u Rwanda kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire, ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva
ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshye kuko neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijyanye n'iby'intambara ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira amakoncession ariko araganira n'u Rwanda ariko araganira